विष्णु 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 पूर्व चारित्र संकल्प सिद्धिरस्तु आत्रेय गोत्र मम सकल परिवार सहित मम श्रुति स्मृति पुरादि द्रव्य युष्मान प्रीणि परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि अस्ति शस्त्रोणि करा गोविन्दश्रवृतं हस्ते तन्नतः नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य सूर्य विनिमयो यत्र त्रिसर्गो निःसरस्वतो यत् बलुनेत्र कृतिवे शुश्रूष वीणाम् विवत भागवतं रसमालयं घोररस सहस्रसंवत्सरः तगदातु नमस्तास्तामृतं गणितविदां सुतुभवनं सत्भवदायत्पदेचितं सवेगं तत्सर्यं संसिकुमरसु रायणापादयो मनमज्ञा तीर्थमणीयश पुरीय सदानंद स्वधुनान्युनि सेवया गोवा भगवता तस्य पुनः कलि मला लीलया दरदकला तथाई हरिदेव नवतार कथा सेवा लीला वीर तथा स्वर विश्वस्य ममाया साधु करे बने कृतवान के लिए वीरवाणी सहरानंद सम अमित धर्म भगवान गंगा श्रीमती मग्रणी पदम से जन पटमस्कनी नमिषु समस्त पितृगण की समस्त सुखी सत्य सनातन वैदिक धर्म की कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं वासुदेवं भज ओं वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओं वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय हर परमात्मा प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे हरि पहिला चाहिँ गरे आउन हरि राम बजाउँदै मुरली। हे हरि पहिला चाहिँ गरे आउन हरि
लक्षेर मारे त्यति अब त्यसमा कोही रामबहादुर नाम ब्रह्मणो मम धनबहादुर पुत्र कमान सिंह नाम ब्रह्मणो मम सभार्या विदेश सपत्नी बिनानी दिव्या मम सकनिदुर नाम ब्रह्मणो मम सकौशल्य गोत्रोत्पन्नस्य नभ यज्ञोपवीत धारण बटुक पुष्कर नाम ब्रह्मणो मम सकल परिप्रार्थ्यार्थम ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम प्रातलक्ष्मी प्रार्थ्यार्थम प्रातलक्ष्मी चिरकाल संरक्षार्थम सकल इच्छित मनोकामना इन्द्रादि 10 दिक्पाल देवता पूजन काम कर्मणि आदि शक्ति जगत जननी माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती भगवती देवी स्थापित पूजित ब्राह्मण द्वारा के मन्त्र राख्ने महापुराण पाठ काम कर्मणि तथा श्रीमद् गीता पाठ काम कर्मणि तथा श्री जविनामी देव्याया तृतीय संख्याकानि प्रज्वलित दीप विष्णुवृत्तय अर्पण काम कर्मणि तथा प्राणी लक्ष्य संख्याकानि प्रज्वलित दीप विष्णुवृत्तय अर्पण काम कर्मणि इन्द्रादि 10 दिक्पाल विनायकादि पञ्चलोकपाल वाचस्पति सर उसको टुक्रा लिएर तिनी पैसा राखियो वर्ष आदित्यादि नवग्रह साङ्गा सभानाय सपरिवाराय आदि देवता प्रत्यदि देवता गणपत्यादि पञ्चलोकपाल वाचस्पति क्षेत्राधिपति इन्द्रादि 10 दिक्पाल सहित सुप्रतिष्ठा वरदा भवतु सुवृद्धो वरदो भव ध्यानम् आवानम आसनम पाठ्यम अर्घ्यम कर्पूरजलम पंचामृतम सुदूतकथ्यतानि पुष्पाणि समर्पयामि अवश्यता सेतु फुल्लेराजोन्नोस् ओम इमं देव स्वप्नगुण सुमध्व महति क्षेत्राय महति ज्येष्ठाय महति जनराज्यान्द्रेन्द्रियाय इमम मुख्य पुत्रमसि विष एक भूमि राजा सोमस्माकं ब्राह्मणगु राजा दधि सङ्कतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं ज्योत्स्नापतिं निशानाथं सोमावाहयाम्यहम् मुनीनां च गुरु काञ्चन सन्निभं वन्दभूतं लोकानां गुरु आवाहयाम्यहं सुप्रेन्द्रेन्द्रियमितं पयोमितं मधु सर्व अंग पतंग सहित फेरि रातै फुल रातै अक्षता लिएर सूर्य ग्रहको दाहिनेपट्टि सम्झना गरेर त्यही माग्नु त्र्यम्बकं क्रन्दप्रथमं जायमान बुद्ध समुद्या दुत बापुरी कातस्य पक्षारिणस्य रुद्र तेज समुत्पन्नं देवसेनाग्रं विभमं षड्मुखं कृतिका सुनं स्कन्नाभायम्यं पूर्वश स्कन्नदेवाया गच्छ यातेत यात्पुजं करोमि तावत्तं बुध ग्रहको दाहिनेपट्टि सर बुझ्नु बुध ग्रहको दाहिनेपट्टि बुध ग्रह यहाँ आएर बस्या शुक्र यहाँ हो त्यहाँ शुक्रको बिच हो त्यहाँको दाहिनेपट्टि आफूतिर फर्किया हुन्छन् ग्रह हो त्यसको शनिश्चर ग्रहको दाहिनेपट्टि सर शनिश्चर अब केतु ग्रहको दाहिनेपट्टि केतु ग्रहको दाहिने शुक्रको दाहिनेपट्टि बायाँपट्टि ठिक छ तपाईँ चल्यो राहु ग्रहको बायाँपट्टि बायाँपट्टि केतु ग्रहको
क्षेत्राधिपतिको पूजा फेरि त्यही चन्द्र ग्रहको ध्यान सीताम्बर चेत विकुट
भूषितल्सहाद्भावमयमुनां चलक्रीडार्थं श्रोत्रा तथा लोकांगा काल नमः फायर साइड Indrago
सुभाने बसु हरि माय भवाय नमः शङ्कराय च माय सकराय च नमः शिवाय देवता रुद्र देवता द्वितीय देवता हरि तारे जगु शांति प्रीति शांति सर्वगुमा नमो नमः ओम अगण्येन तुमे एदक्षरपदं भ्रष्टं श्री अग्निदेवताभ्यो नमः अग्निभित्र हैन बाहिर साइडमा चढाउनु चोबेर छर्न पर्यो त्यहाँ सप्ताहे बादायाता ते मा आसमेन ब्या या सतिगे ग्रेतर दासे स्वा पिबतां प्रदेश आदेश सबैले राखेको सम्झना गर्नु होला है। श्री गणेशाय नमः तिम्रै कीर्तन गाउँछु केही उपाय बताऊ प्रभु कसरी मुक्ति पाउँछु कहिले होला सवारी शिव जटाधारी कहिले होला सवारी शिव जटाधारी कहिले होला सवारी शिव जटाधारी कहिले होला सवारी छुट्टी खोज दिने अब
Quay lại.
Pray
ज्ञानकल्पन कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नारायणाय नमः। वास्तव प्रक्षालन दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः वे नमः। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कपडै खसालेर गयो। सानो भेटिएन नि ठुलो भागे। उनी त खतरा भागेछन् नि हो। बुझ्नुपर्छ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
थैलो त पछाडि परेको सिधा गर्न जान्छ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् खै माता आइन तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तेजो वृद्धिं ओम गोविंदाय तेजो वृद्धिं पुरुषमी सांजे जगाओ भक्त आरती जगाओ सांजे जगाओ भक्त आरती जगाओ आरती को बेला
भयो भक्त हो हरि कीर्तन गाऊ हरि हरि आरतीको बेला भयो भक्त हो हरि कीर्तन गाऊ लेऊ हरिकै नाम भक्त जापन हरिकै नाम लेऊ हरिकै नाम भक्त जापन हरिकै नाम हरि कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जाम हरि 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 कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जाम जय जय दुर्गा माता कीर्तन गाउँछौ अब त 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 हरि पूर्वकी इन्द्रेणी आग्नेय दिशा जाऊ पूर्वकी इन्द्रेणी आग्नेय दिशा जाऊ आग्नेय दिशामा श्री अग्निले तिरपाला जगाऊ हरि हरि आग्नेय दिशामा श्री अग्निले तिरपाला जगाऊ आग्नेय दिशाका अग्नि देवता दक्षिण दिशा जाऊ आग्नेय दिशाका अग्नि देवता दक्षिण दिशा जाऊ दक्षिण दिशामा बाराहीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि दक्षिण दिशामा बाराहीले तिरपाला जगाऊ दक्षिण दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ दक्षिण दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ नैऋत्य दिशामा बारुणी देवीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि नैऋत्य दिशामा बारुणी देवीले तिरपाला जगाऊ कुनै देवी माथि दशै दिशा आरती सिद्ध महाराज की वनस्पति देवताहरू की जय सनातन धर्म की जय सनातन हिन्दू वैदिक सनातन धर्म की जय सनातन धर्म की जय आरती दर्शन बत्ती सधैँ परिक्रमा पार्वती को वैकुंठवासी लक्ष्मी नारायण को को कर्ताका गुरुदेवहरू को सत्य सनातन वैदिक धर्म को
चोर हाँडी फोर माखन चोर हाँडी फोर छोड्दिन तिमीलाई माखन चोरी हाँडी फोरी साह्रै सतायो हे यशोदा कृष्णलाई किन मतायो चोरी हाँडी फोरी साह्रै सतायो हे यशोदा कृष्णलाई किन बतायो माखन चोरी हाँडी फोरी साह्रै सतायो हे यशोदा कृष्णलाई किन बतायो माखन चोर चोरी हाँडी फोरी गाली दिए हिँड्ने मोटा छोटा बच्चा पाका सबैसँग भेट्ने नौनी चोरी हाँडी फोरी गाली दिए हिँड्ने मोटा छोटा बच्चा पाका सबैसँग भेट्ने छोड्दिन तिमीलाई बेलानी गाई बाछा खोलिन्छ गाली गर्दा हाँसेर बोलिन्छ जुन बेलानी गाई बाछा खोलिन्छ गाली गर्दा हाँसेर बोलिन्छ मिठो धुन बन्सी बजाई हाम्रो मन चोर्यो आँखा झिम्का कम्मर मर्काई आफैसँग जोर्यो मिठो धुन बन्सी बजाई हाम्रो मन चोर्यो आँखा झिम्का कम्मर मर्काई आफैसँग जोर्यो छोड्दिन तिमीलाई तिम्रो रूपले साह्रै सतायो सधैँ नजिक बस्नलाई यो मनले हतायो श्यामा तिम्रो रूपले साह्रै सतायो सधैँ नजिक बस्नलाई यो मनले हतायो हात समातेर हामीलाई नचाउने रिसाएर बसे पनि लीलाले हँसाउने हात समातेर हामीलाई नचाउने रिसाएर बसे पनि लीलाले हँसाउने छोड्दिन तिमीलाई नाच्दै सँगसँगै हामीलाई नचायो प्रेममा फसायो आफू नाच्दै सँगसँगै हामीलाई नचायो थाहा नदी कहाँबाट लुकी छिपी आउँछ नदीभित्र हमलाई देखि कपडा लुकाउँछ थाहा नदी कहाँबाट लुकी छिपी आउँछ नदीभित्र हमलाई देखि कपडा लुकाउँछ छोड्दिन तिमीलाई
यिनी सबै के हुन्छ एनी हाउ काम चलाउनु हैन किनभने मान्छेको आयु भनेको जम्मा 100 वर्ष हो 100 वर्षसम्म हामी बाँच्न सकिन्न 100 वर्षसम्म केही समय बाल्य अवस्थामा बित्छ केही अवस्थामा बित्छ र हामीले ती पुस्तकहरू पुरै विद्वान कसरी भइयो र विद्वान भइदैन तु विद्वान हो तु भएको छ के जापेको छ सोचिलो छ विष्णु तपाई उठेर काम गरेर हामी कृषक हौं हामीलाई घाँसमा गर्दाखेरि हामीले के त हामीलाई पठाउनु भएको उहाँले हामीलाई फेरि उहाँको समयसम्म बस्यो त्यस पश्चात फेरि हामीलाई विष्णु विष्णु भन्न उसले नलिँदासम्म विष्णु भन्न छोड्दै खाली विष्णु विष्णु भनेर भनिसकेपछि ओहो कहाँ जानेछौ हमरा जानेछौ त्यसलाई भेटेर चाहिँ आउनु त त्यसो गतिविधि बुझ्नु त त्यो के मतलबै राखे नारद पनि के गर्नुभयो त त्यहाँ जाइसकेपछि विष्णुले सोध्नुभयो के है त बाबु भगवानलाई के भयो त अत्यन्त प्रिय दुःख लाग्यो त्यहाँ भगवान विष्णुले के भन्नुभयो ओहो र त्यो कृषकलाई सोध्दाखेरि भगवान विष्णुले अनि ओहो त मेरो भगवानलाई विष्णुलाई सोध्नुहोस् म मेरा प्रभुको नाम मैले बारम्बार त्यस्तै किसिमले बसेर सुनेको छु अब यज्ञ गर्न बसेका कर्ताहरूले के गर्न थाले त भन्दाखेरि पुष्पाणि समर्पयामि स्थापित देवता पूजित देवता निमित्तक आराति के मंजरी मंजुमुखम मुखरी कृत भेरुनिदा प्रमदम मदबल गीतलोचन दामरसम रस कोमलकांत रुचिम रुचिकांत विशेख गन्नभुजं भुजगेन्द्र गणंगधरंगधरंधर कुन्नर केलनलुगरितं हृदयालु सुरी गणदत्तमहं महनीर्य कथा शिला कुसुम स्तवकं बकदानवमतकरेन्द्र हरिं हरिणी गणहाणक केलुबरं कलकण्ठरवो जलकण्ठरणं समयं मयपूतरक्षमं खर्वातुलतनं गदेन्द्र वदनं लम्बोद या धूम्रे चणचन्नमुन्नमतिनी रक्तबीजासिनी सखी सुमनि सुमदत्त दलित कमर गणैर् व्याघ्रकीर्ति वसानं विषादं विषवन्नं लिखित भायवरं पाकित शेखराय दिव्यमान चंद्र स्वामी राममस्का राघवेश सर्वस्वमी रामचंद्र दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने सेवंतिका वासी लक्ष्मी नारायण को शक्ति जगत जननी महाकाली को देवता को नारायण को तीर्थहरू को सौदार भगवान को सौदार भगवान को छोटा भक्तजनहरू को का पितृदेवहरू को आदेश गरौँ तनी वर्षो में आफूतिर फर्काउनु कर्ताले मात्र लिनु कर्ता बसेकाले आएर त्यहाँ आँखा लगा लिनु साप लिनु नाक्षेत्र पश्चिम देवबागे सिद्ध बाबा भैरव पश्चिम देवबागे काली गण्डकी पश्चिम देवबागे स्थानीय मन्दिर खडदेश्वर दीप्ति श्री सूर्य नारायण दक्षिणायने